Reverend Father Pablo Arugante, no? Papadisan hanaton ay iroyan to Vice Mayor Honorable Imelda Ulibakay. Music Maestro.
Lumawi ang pagkakita sa araw. Alright, thank you very much. Kamang-kamang na salamat to Reverend Father P. Arugante Jr. At sunod ba na nato na Oroyan Book to Vice Mayor ang namon inyong dayong batay. Daming masalamat. Sundan naton. Yes, masunod kita naton na pipira pa nga mga sets, pero ini ang lista uubusong tanala. Ladies and gentlemen, sundan naton ang masaya na waray iba kundi ang aton usa nga batanon nga honorable handbongto Honorable Danilo Labong. Okay. I'm sorry kayo na pa. Honorable Dennis Dacanay. Papalisa ni Madam Susan Balneyo. Yes, tope maestro.
very much, Honorable Dennis Takanay, sugad man niya Ado, Madam Susan Palmeo. Thank you.